Halo pelok-pelok teh hon tas ni di kesini sendi mah iwan ban le vlog sini siapa medan futsal teh hon tas ni dan hang ni tiga di kesini kau bangan yok le dah GoPro kamera mah teh quality tip top try kum ka bangi le dah mobile teh kam dah biang sam juga tak quality dah GoPro kalau kau bebas tinggi dan hang ni benar futsal perlok sana teh yo bro yo teh hon tingin saya pet juga game tahu sekemat noh. Ni legend. Kami ni. Kami lagi kami Dota mai. Ni baru. Teh hai. Ni saya pet juga game ke bas sekemat. Wah. Ni saya kendu first time de GoPro juga perlok ndai ke jonga. Di jong pro baju klat ben share like subscribe lama. Share skip pro tapi tar. Teh hai ingin dah yok de GoPro lade tingin saya shoot kampaman lah sing ke coba ngilet mah. Teh hai mentangi dan hang medan tingin penkut ni sedang ni ke game jangi teh oi teh kesini sendi ke man busuk IP baru hoi tai bayong tai chung don hoi pergi bun kena sini hiro kuat i video dah ni saya kendu hoi Yellow. Nah, kita dia penalti dari penalti subang deh Chan. Benar. Masuk kartu bola.
Bisa mon. Biết thì sao đi ăn nha nha. Sauce man. Sauce man biết mà ya ba mang kan. Ni Pai mê chơi về. Sedang sekolah tu sekina dah. Ni habis tim si dia. Skill bahat ay buat mah. Nice one,